ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Муарризов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз дар бораи 5 маҳсулоте суҳбат мекунем, ки дар моҳи Рамазон истеъмоли онҳоро барои шумо тавсия намедиҳам. Моҳи Рамазон дӯстони азиз беҳтарин моҳ аст ва якум мехоҳам барои шумо ин моҳи бузургро муборак гӯям ва дуюм бояд қайд кард, ки ин беҳтарин моҳ аз нигоҳи тиб ҳам ҳаст, ба хотире ки баъзе беморон метавонанд дар ин моҳ масалан саломатии худро беҳтар кунанд. Вале бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, агар шумо дар ин моҳи бузург масалан режими истеъмоли хӯрокҳоро, тарзи хӯроки истеъмол ва намуди истеъмоли хӯрокҳоро агар шумо риоя кунед. Агар шумо масалан нодуруст хӯрокҳоро истеъмол кунед, метавонад баръакс дар моҳи Рамазон барои худ зарар расонед. Хуб дӯстони азиз, пеш аз шурӯъи мавзӯъ боз мехоҳам ду нуқтаи муҳимро ба сами шумо расонам. Чӣ хеле гуфтам, дар навораи пешинавам будам, ҳар навор мо як корти клиникаи Евромедро мегузорем. Бо ин корт метавонед ба клиникаи мо биёед ва ройгон аз тамоми ташхисҳои мо гузаред, аз қабули ман метавонед гузаред ройгон бепол. Барои ин кортро ба даст овардан ҳатман наворро лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ равон кунед, дар комментария фикру ақидаи худро нависед. Ҳарчи зиёд нависед, ҳамон қадар шанстон зиёд мешавад ва агар дар канал обуна набошед, ҳатман обуна шавед. Дӯстони азиз, ин навори бениҳоят фоиданок аст. Дар ин моҳи бузург дӯстони азиз, шумо низ ба ин савоби ин навор ба қавле хуш шавед, ҳатман ба дӯстони худ равон кунед. Ва ҳар қадаре зиёд шумо лайк гузоред, ҳамон қадар сабаб мешавад, ки ин навор ба дигарон паҳн мешавад. Дуюм нуқта дӯстони азиз, дар моҳи Рамазон клиникаи Евромед фаъолият мекунад ва беморро мо қабул мекунем, тавбат мекунем, ташхис мегузаронем ва ҷарроҳиҳо низ мегузаронем. Барои ба назди ман омадан ё ин ки ба дигар духтурони клиникаи Евромед омадан, ҳатман ба ватсапе ки дар рӯи экран мебинед 984 3303 нависед, дар ватсап номнавис кунед ва вақте ки барои шумо қулай аст, ҳамон вақт биёед аз қабули мо гузаред. Хуб, биёед акнун шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. Дар бораи 5 маҳсулоте суҳбат мекунем, ки барои шумо дар моҳи Рамазон хӯрдани онҳоро тавсия намедиҳам. Ва инчунин боз ҳатман маҳсулотҳоеро мефаҳмам, ки дар Рамазон шумо беҳтараш шумо зиёдтар онҳоро истеъмол кунед. Хуб дӯстон, якум маҳсулоте ки ман барои шумо тавсия намедиҳам дар Рамазон онҳоро камтар истеъмол кунем, ин маҳсулоти бирён аст. Ҳар чизе ки бирён мекунед шумо, тухм бирён аст, гӯшт бирён аст, ҳар чизе ки шумо бирён мекунед, дӯстони азиз, ин маҳсулоте аст, хӯроке аст, ки калорияш бениҳоят баланд аст. Масалан, агар шумо рӯзи дароз гурсна мегардед ва шабона онро истеъмол мекунед, ба меъдаи шумо як нагрузкаи бениҳоят калон мешавад ва шумо метавонед ба бемории гастрит гирифтор шавед. Агар давоми рӯз бошад, саҳар агар масалан шумо дар суҳр онро истеъмол кунед, шумо давоми рӯз бениҳоят зиёд ташна мемонед ва аз ташнагӣ азият мекашед ва бадани шумо аз беобӣ низ азият мекашад. Барои ҳамин ин чизҳоро дар моҳи Рамазон дӯстони азиз метавонед истеъмол кунед, вале миқдори онро кам кунед ва шабона беҳтараш пас аз хӯроки якум, пас аз ним соат ё ин ки 1 соат каме истеъмол кунеду халос. Ва аз гӯштҳо дӯстони азиз, аз ҳама муҳим гӯште ки дар Рамазон сабуктар аст, ин гӯшти моҳӣ аст ва гӯшти мурғ аст. Ва гӯшти гов ин чизо бениҳоят гӯшти хуб ҳастанд ва лозим ҳастанд, вале дар шакли обпаз. Тухмам дӯстони азиз ҳамин гуна дар шакли обпаз истеъмол кунед, ин беҳтару хубтар мешавад. Хуб, оё ки шакли тафонида баъзеҳо гӯштро метафонанд, инам бениҳоят яъне ки фоидааш хубтар аст ва зарараш камтар аст. Дуюм маҳсулоте ки дӯстони азиз барои шумо ман тавсия намедиҳам дар моҳи Рамазон, ин нӯшокиҳои газноки ширин, колу, пепсиву, фанту, ҳар чизое ки яъне нӯшокиҳои газноки ширин медаранд, онро барои шумо ман тавсия намедиҳам. Якумаш ин ки ино дар умум худашон зарар доранд дӯстони азиз, вале дар Рамазон боз зиёдтар, ба хотире ки ино қанди хуни шуморо якбора бениҳоят баланд мекунад. Организми шумо гумон мекунад ки аллакай сер шудагӣ аст. Масалан, агар шумо сӯрда истеъмол кардагӣ бошед, нӯшидагӣ бошед ва барои шумо энергияи дурӯғ медиҳад, яъне шумо он энергияро тез талаф медиҳед. Шумо нӯшидагӣ ҳастед, саҳар худро сервис мекунед, пас аз 2-3 соат аллакай гурсна мемонед, ба хотире ки ин энергияи дурӯғ аст ва тез талаф мешавад. Ва бояд қайд кард, ки таркиби ино боз аз кофеин иборат аст, ки шумо талаботатонро ба об зиёдтар мекунад, ба хотире ки кофеин обро аз бадан зиёд талаф медиҳад, ба мисли мачигони чизо ва инчунин иловагии чизҳои иловагие дорад, ки онҳо и так бе Рамазонам ба организми шумо метавонад зарар дошта бошад. خب و اینچنین باید قید کرد که نه تنها شما را دوستان عزیز مثلا کافئین و دیگر چیزی که من نام بر کردم، کافه ترکیبشون کافئین دارد، نه تنها
بدن شما رو آبشار کم میکنه. اینجوری طلبات شما رو تشنا میکنه و طلبات شما با آب زیاد شدن میگیره. سوم دوستان عزیز این حسیب و سوسیسکا ها اینا کنسروانت های هستند و گوشت های کارکرد شده هستند که ترکیبشون دوستان عزیز از نمک های زیاد باید کنسروانت ها و نیتریت ناتری و دیگر چیزهای عبارت هستند که اینا رو وقتی شما زیاد استفاده میکنید اینا رو هم شما رو تشنا میکنند و دوام روز شما به نهایت زیاد تشنا میشه و اینچنین حل کردن این چیزها به نهایت مشکل است و علاقه ازدواج شده است که مثلا حسیب با سوسیسکی اینا با کانسروژن ها داخل شده است، یعنی خوراک هستند که میتونن شما رو با سرطان روده رست رگ پیمای کشکی آورده رسونن. دیگر چیزا هم دوستان عزیز می‌دارد این فست فود ها مثل برگر و دیگر چیزا مایونز اینا هم همش دوستان عزیز میتونن ترکیبشون از نمک ها و دیگر ترانسژیر و از این چیزا عبارت هستند که اینا هم سبب تشنشوی به نهایت زیادی شما میشوند و با شما میتواند ضرر داشته باشد. برای همین در رمضان برای شما ما این چیزا رو توصیه نمیدیم و شبانه هم توصیه نمیدیم. وقتی که شما دوام روز گرسنه میگردید ارگانیسم شما برای حل کردن این چیز عموما تیار نیست و چه چیزا ممکن است من درتر میفهمم. چهارم دوستان است خوراکایی که تیز هستند، سس ها اینا خوراکای شوری اینا هم همش دوستان است سببی تشنه موندن شما میشن. دوام روز شما وقتی اون سر استفاده میکنید تشنه میمونید و ارگانیسم شما از بی‌آبی سخت اذیت میکشه. در بین مردم ما یک خوراک است به نام برنج‌ها میگن و تیز میکنن استفاده میکنن. نه برای شما من راستی توصیه نمیدم برنج‌های به تیز یعنی تیز نکرده یا که دیگر پریپرات نزدن برای ما استعمال کنید. ولی اگر سحر شما استعمال کنید دوام روز تشنه میمونید. ولی اگر شام در شام شما اون استعمال کنید معده شما خورد شدگی است شما یعنی که معده شما عموما تیار نیست و این چیزا وقتی استعمال میکنید همون تیزی همین چیز لوپرده خودی معده شما رو رزرژت میکنه و شما با گاستریت گرفتار میشه و باید قید کرد که بله خوراکای وزنی هم برای چیز اجازه نیست وقتی که معده شما تا 12 ساعت وقتی شما گرسنه میگرده خورد میشه. اگر اهمیت دادگی باشد اولی رمضان بسیار شخصان گرسنه میمونن ولی پس از 15 روز الکی دیگر شخصان گرسنگی رو اونقدر نمیفهمن وقتی که معده الکی خورد شدگی است کم استعمال میکنه الکی شما سیر میشه. خب شوری دوستان عزیز چیکار میکنه طلباتی آب رو زیاد میکنه و اینجوری میتونه ارگانیسم شما رو از بی‌آبی یعنی ضرر بیارد، یعنی ارگانیسم شما به نهایت زیاد آب طلب میکنه شما الکی نوشیدن نمیتونید بخاطر اینکه روزه‌دار هستید این چیز البته که ضرر داره. پنجم محصولاتی که دوستان عزیز برای شما به نهایت ضرری سخت دارد این محصولات های کاندیتری مثل تورت و پیروگ و همین چیزا. دوستان عزیز قندی زیادی اونو سبب میشود که قند بدن شما به نهایت تیز بلند شود و ریسکی فربه‌شوی در شما زیاد میشد و اینجور ریسکی گرفتار شدن با بیماری های قند صخره دیابت در شما بلند میشد. برای همین دوستان عزیز محصولات های فایده‌ناک زیاد هستن موضوع من برای شما نامور میکنم ولی به هر حال رمضان رو اگر شما درست یعنی استفاده برید نه تنها از نگاه اسلامی از نگاه دینی میتونه از نگاه طبی نیز به بدن خود به نهایت فایده خوب رسونید. باید گفت که سلامتی دوستان از این یک امانت است و هر برای سلامتی خودتان شما هم در نزد خداوند جواب هستید. برای همین اگر نادرست خوراک استعمال کردن جبر کردن به بدن خود نه دوستان از یک نوع گناه است. برای همین من برای شما همچون دکتر توصیه میدم که ببین ریکامنداسیون یعنی توصیه که من برای شما دادم حتما اجرا کنید. خب اکنون بسیاری وقتی این قدر چیز رو ما معلوم میکنیم میگم که دکتر این قدر چیز رو معلوم کردیم پس اون چی استعمال کنیم. من برای شما دوستان از 5 چیز نه 8 چیزی رو میفهمم که شما در ماه رمضان اون زیادتر استعمال کنید برای شما فایده دارد. مثلا یکم فینیکی دوستان از میکرو الیمنت ها از کالی مگنی از گویم کلیچات های به نهایت ویتامین های که ما دوام روز اونها رو صرف میکنیم زیاد بای است که شما میتونید اون استعمال کنید هم در سحور و هم در شبانه. این چیز به نهایت مهم است. پیش از خوراک اساسی رو شروع کردن مثلا بگو پس از شام میتونید با آب و فینی که روزای خود رو بکشوید و معده شما دوام 10-15 دقیقه که میرید نماز میخونید تیار بشه و میبینید و خوراک اساسی رو شروع میکنید. فینی که دوستان عزیز یعنی اون گویم با زبان تاجیکی خرمای مایده است که در دولت عربی میشه در ایران اینجا هم میشوند بهترین چیز است. دویم دوستان عزیز
меваҳои тару тоза. Давоми рӯз дӯстони азиз организми мо тамоми витаминҳое ки мо истеъмол кардаги ҳастем, бисёри онҳоро сарф мекунад ва организми мо ба витаминҳо, клетчаткиҳо ва ин чизҳо ниёз дорад ва аз меваву сабзавотҳо вақти шумо истеъмол мекунед, саҳарам бошад ё ин ки шабона, организми шуморо ино барқарор мекунад. бисёриҳо суол мекунанд ки доктор мо чӣ меваҳо истеъмол кунем? Тамом меваҳое ки шумо шароит доред. Дар шароити ҳозире ки дар Тоҷикистон ҳастем, бисёртар ҳозир шумо меваҳо мисли себу дигар чизҳоро метавонед истеъмол кунед. Ангуру дигар чизҳо, албатта вобаста аст шароити шумо. Бананаву дигар чизое ки дар давлатҳои гӯем гарм мерӯянд, ё меваҳои мо нестанд дӯстони азиз. Ино метавонед истеъмол кунед, ягон мушкил нест. Агар шароит набошад, ягон мушкил нест, метавонед истеъмолам накунед. Себу дӯстони азиз, наску, нахӯд ва лӯбиё. Ино дӯстони азиз маҳсулоте ҳастанд, ки таркибашон аз сафедаҳо бой ҳастанд ва организми мо давоми рӯз вақте гурусна мемонад, аз ҳамун сафедаҳои бадани мо аз мушакҳоам аз даст мераванд. Ва барои барқарор кардан аз ин наску, лӯбию, нахӯд бениҳоят хуб мешавад, ки шумо хӯрокҳо, суп, дигар чизҳо тайёр кунед ва истеъмол кунед. Чорум дӯстони азиз, чормағзу бодом. Ино дӯстони азиз равғанҳои бениҳоят лозимаро доранд барои организми мо, антиоксидантҳо доранд ва витаминҳое доранд, ки барои барқарор кардани бадани мо ва барои тайёр шудан ба гуруснагӣ давоми рӯз ин чизҳо бениҳоят муҳим аст. Барои ҳамин вобаста аз шароит ҳатман инҳоро шумо бояд истеъмол кунед. Панҷум дӯстони азиз, хӯрокҳое ки моегӣ ҳастанд. Суп ва шӯрбо. Ҳамон шӯрбое ки ман барои шумо тавсия медиҳам, ки шӯрбоҳое ки бо гӯшти мурғ ё ин ки моҳӣ тайёр шудагӣ ҳастанд. вақте ки шӯрбое ки аз гӯшти гӯсфандиҳо бениҳоят вағзин ҳастанд. Истеъмол кардани онро шабона барои меъдаи шумо зур меояд. Агар истеъмолам кардед, ба миқдори кам истеъмол кунед. Ин чизҳо бениҳоят муҳим ҳастанд. Шашум, ширинӣ дӯстони азиз, барои шахсоне ки масалан дӯст медоранд шириниро, ин гуна шахсон ҳастанд, бе ширинӣ қариб ки наметавонанд, барои онҳо баъзе чизҳо иҷозат аст, масалан асал. Як қошуқ, ду қошуқ бо ягон чиз илова кардан иҷозат аст, истеъмол кунед. Вале торту дигар чизҳо, ширин, чойи ширин нӯшидан, ин чизҳо ман барои шумо умуман тавсия намедиҳам. Хоб, ҳафтум сок ва компотҳои хонагӣ. дӯстони азиз, агар ин чизҳо шумо дар хонатон тайёр мекунед, компоту соку ин чизҳо, чӣ қадаре мехоҳед истеъмол кардан гиред, бе илова кардани шакар. Дар хона чӣ қадаре ки тайёр кардагӣ бошед, ҳамон қадар зиёд бошед. Ва ҳаштум, нӯшидани оби тоза. дӯстони азиз, ҳам суҳур ва ҳам шом кӯшиш кунед, ки об зиёдтар нӯшед. Масалан дар суҳур пас аз хӯроки асосӣ ҳатман бояд шумо якчанд стакан об нӯшед, ба хотире ки давоми рӯз шумо арақ мекунед, мегардед, организми шумо обро аз даст медиҳад ва шумо бояд обро барқарор кунед. Ин бениҳоят муҳим аст. Ва шабона бошад, шарт нест як бора оби зиёд нӯшидан, кам бояд шумо об нӯшед. Як бора барои шумо тавсия намедиҳам, ба хотире ки диурези шумо зиёд мешавад ва гурдаи шумо метавонад ба ақалл як нагрузка шавад. Барои ҳамин каме менӯшед. Финикесем он ки хӯроки асосиро бо об нӯшидан мегирад. Бисёриҳо мегӯянд, ки бояд дар вақти хӯрок хӯрдан об нӯшидан мумкин аст. Мумкин аст дӯстони азиз, ино миф ҳастанд, ки гӯё ки вақти шумо хӯрок хӯрда истодаед, бояд об ҳамроҳи он нанӯшед ва баъдан бояд об нӯшед. Ин гапҳо миф ҳастанд. метавонед обро ба миқдори кам нӯшидан гиред. ягон мушкил нест. дӯстони азиз, кӯшиш кунед, ки ин моҳи бузургро истифода баред. Шахсоне ки аз фарбеҳӣ азият мекашанд, агар шумо ҳам гуфтагиҳои маро дуруст иҷро кунед, метавонед вазни худро аз даст диҳед. ва шахсоне ҳастанд, ки лоғар ҳастанд, дӯстони азиз, ино албатта ки рӯза гирифтан барои мушкилтар мешавад, вақте ки чарбии бадан кам аст ва организм аз мушакҳо, аз дигар ҷойҳо энергияро гирифтан мегирад. ва агар шумо дуруст истеъмол кунед хӯрокҳое ки ман барои шумо гуфтам, рамазон барои шумо беҳтарин мегузарад ва организми шумо яъне онро хуб мегузаронад ва ба ягон бемориё гирифтор намешавед. рӯза гирифтан барои баъзе шахсон иҷозат нест. баъзе шахсоне ки бениҳоят ҳолаташон вазнин ҳастанд, бемории вазнин доранд, албатта мумкин нест. ва фикр мекунам, ки дар комментария ҳатман шумо нависед, ба ки мумкин аст, ба ки мумкин нест, саволҳои худро оиди моҳи рамазон нависед. Дар он ҷо дар комментария мешавад, ки ман худам бо галасавой ҳатто ҷавоб гардонам. метавонед нависед, ман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. дӯстони азиз, бори дигар моҳи бузурги рамазонро барои шумо муборак мегӯям ва худованд ҳамаи мо шуморо соҳ саломат ба моҳи рамазони соли дигар расонад ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.